Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Piroz. Geli cemaata hejam. Xuda ji bo hidayet û rênaskirina beşer ji ba xwe 104 kitab daxistina rûyê erdê. 100 rûpelên û 4 kitabin. 10 rûpel ji bo Nebî Adem. 50 ji bo Nebî Şîs. 30 rûpel ji bo Nebî İdris. û 10 rûpel jî ji bo Nebî İbrahîm daketina. Ji kitaban jî Tewrat ji bo Nebî Musa, Zebûr ji bo Nebî Dawud, İncîl ji bo Nebî İsa û Qur'an ji bo Muhammed pêxember daketiye. Beriya daketina Qur'anê, Resulê Xuda diçû di şikeftê de tefekkûr dikir. Ji bo barê wehyî hazir dibû. Rokê tê mala xwe birê de Cibrîlê Emîn jê re xuya dibe û 5 ayet ji serê Sûreta Alaq jê re dixwîne. Ha ev bû destpêka daketina Qur'anê. Çawa pêxemberê me Muhammed pêxemberê dawiya, kitaba me Qur'an jî kitaba semawî ya dawiya. Qur'an di 23 salan da bi wasîta melekê wehyê Cibrîlê Emîn bi zimanê Erebî û bi lûgatê qebîla Qureyşiyan bi hawayê ihtiyac sure sure ayet ayet daketiye ser pêxember Muhammed aleyhissalatu vesselam. Evî jî ji sahabiyên xwe re xwendiya, wan jî kelîme kelîme ezber kirina û gihaştindine me. Lê kitabên dîtir hemû bi carek de ji ba Xuda daketina ser pêxemberan. Qur'an 114 sure û 6236 ayeta. 28 sure li Mekkê, 86 sure jî li Medînê daketina. Gelê xuşku birayan. Dema Qur'an dadiket pêxemberê Xuda ditirsiya goşbîr bike, acele tekrar dikir. Xuda te'mînat daye û got inne aleyna cem'ahu ve Qur'anehu sümme inne aleyna beyanehu. Sureti Kıyamet ayete 17 û 19. Ey Muhammed, dema Cibrîl Qur'an ji bo te dixwêne, tu netirsa got wê ji bîr bikî. Bi rastî em ê Qur'anê di singê te de bicivênin, bi te bidin xwendin û paşî em ê mana wê jî ji bo te beyan bikin. Hem melek Cibrîl salê carek dihat Qur'anê jê re dixwend. Sala dawî 2 car jê re xwendiya û pê daye tekrar kirin. Vî hawayê daye zanîn got wefata wî îdî nêzik bûya. Pêştî wefata pêxemberê Xuda, Xelîfe Ebu Bekir bi tewsiya Hazretî Ömer Qur'anê civand, kire yek kitap. Di dewra Xelîfe Osman de jî ji ber wê nisxê 6 nisxê dîtir zêde kirin û şiyandin bajarê Mekke, Medîne, Behreyn, Şam, Yemen û Iraqê. Qur'an ji wê rûyê heta bi îro hatiye muhafazakirin û parastin û heta qîyametê jî wê muhafaza bibe. Lewra Xuda dibêje İnna nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun. Sureti Hicr ayeta 9. Birastî me vê Qur'anê bi wasîta Cibrîl daxistiya ser Muhammed pêxember û em ê wê ji dest dirêjayiya kesan jî biparêzin. Ev îcazekî Qur'aniye. Ji xwe Qur'an bi xwe mucîza mezin ji bo pêxemberê me Muhammed aleyhissalatu vesselam. Lewra gelek edîbên Ereban xwe ceribandine nikarbûne ayetek jî wekî ayetên Qur'anê peyda bikin. Yek jî icazên wê ahenga wê ya. Mesela du Qur'anê de 12 car navê mehê derbas dibe. Ji xwe sal 12 meha. Navê rojê navê rûyê 365 car derbas dibe. Ji xwe sal jî 365 roja. Navê dunyayê 115 car. Navê axiretê jî 115 car. Navê melek 88. Navê şeytan jî 88 car. Navê mêran 25. Navê jinan jî 25 car derbas dibe. Bu hemû jî mucîzên ahenga Qur'anê na. Gelê xuşku birayên azîz. Xuda ji bo Qur'anê dibêje ve kezalike ewhîna ileyke ruhan min emrina.
سورة الشورى آية 52 أي محمد مجبال خوا روحك اشترى داخستيا وقرآن بفي آية داية زانين چاوا جسد حوجي روحا بيوي البيان ناسكني بشرجي بوي هواي حوجي نظام قرآن يا بقانون وي رحتي وحضور نابيني اگر بشر بقرآن عمل بكي وبخوازي دردين خوا بوي حل بكي قرآن جبو بشر كافي رهبرا وچاريا خدا بيجه هدى للمتقين سورة بقرة آية 2 قرآن جبو كسين فرمان بريا خدا بكن رهبري ريا راستا چاوا قبطان گمية بخيرا پسولاي د بحران دا استقامتا خراس دكي كسي سيح دولات غريب دا بصايا خريطي ريا خوا دبيني قرآن جبو بشر هم پسولايا هم خريطيا دما بشر بيش نخير احتياجيا من برهبريا قرآن نينا قانون ما جبو ما كافينا وی ریا خوشاش بکی و تیکه بی ناب حری و چرگابان دا پریشان بی جخواه ایرو پریشان بویه جی لورا اخلاق انسانی نمایا راستی نمایا مرحمت نمایا بی ادبی و بی ناموسی و ظلم و تعدایی و غداری و خونرشاندن لحمو روی عرده بلا بویا ایدی بشر کتی تنگاسی و نکاری خوشی خلاص بکی رسول خدا بیجه من لپاش خواه جبو و دوتو ششتیا دما هون خو بوان بگرن هون تجار جریا رصد ناکبن یک جه کتابا خدا قرآن پیروز و یاد دوا سنت پیغمبری وی گلی خوشکو براین عزیز قرآن جبو مداکتیا دا ام بخوینن و فهم بکن کاش مرا چد بیجه خدا وها دبیجه این هو الا ذکر و قرآن مبین لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة ياسين آية 7 براسي القرآن قو أمجبو محمد پیغمبر جبال خود دادخينن هاي شيرت جبو عالم بشر دا قو محمد بآية وي كسين زنده هشيار بكي وج عذاب ما بطرسيني هم بي هاواي لسر وانن انكار دكن وقهداريا شيرت وي ناكن پیمان عذابا مجي بجيبه لينا حيف قو ايرو ام قرآن صرف لسر مريان دخوينن رسول خدا بيجه براستي كسين بفي قرآن عمل بكن خدا بصايا قرآن درجاوان هم الفي دنياي هم الآخرتي بلندكي كسي بي عمل نكن ونيارتياوي بكن خدا وانجي برجرد دادخيني و پریشان دکه تأثیر قرآن جهمو پرتوک و اثر جهان زیده تر خدا بیجه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سورة حشر آية 21 اگر مفی قرآن دشونا مروب دا خستا سر چیه کی ای محمد ته بدیتا او چیا جترسا خدا دلرزه و جهردت کبه و دبه پاری گلی خوشکو برایان اگر دل مروف جی تأثیر قرآن نرم نبه او دل جکفر جی هشکترا لورا دما رسول خدا جباجار طائف و گریا برده نمیجا صبح کر گروهک جن و پریان جی گهداریا وی کرن جخواندنا قرآن متأثر بون و همه مسلمان بون حضرت عمر بریا گو مسلمان ببه روک که شور خو گرد گو هر رسول خدا بکشه بنیدا راست یکی هات جره گوت خوشکاتا و زاوای تجی مسلمان بونا عمر همه چو مالا وان دید گو قرآن خوینن اول لوان ازیت کر لیدما خوشکاوی جره جسر سورت طه چند آیت خوندن لی تأثیر کر و عمر همه مسلمان بون خوندنا قرآن عبادت سنت و نافیله لی پرتوکن دیتر نوستانن رسول الله دبیجه جناب و کسی درجه ویل با خدا بلندتره کسی قرآن پیروز دخوینه و دده خوندن هم دبیجه قرآن تم بخوینن
لولا قرآن وجا قيامت جبو خوديين خوا شفاعت بكي بلي جوان حديثا هات زانين خواندنا قرآن قلق بخيرا لي بشرطه بو مروب وينكي آلت جواندنا ماديته بنيرن رسول خدا جبو وان كسان چد بيجي قرآن بخوينن وبشيرت وأحكامه وعمل بكن لي بصايا قرآن نخن يعني وينكن آلت جواندنا مال دنياي لولا جبو مروب ريا خوا راست بكي واستقامت بدي حياة خوا لازم قرآن فهم بكي لولا قرآن رهبري ريا راستا خداد بيجي أي محمد براستي اب قرآن ريا راستر نشاني هر کسی دده مزگین دده وان باورمندین کارین قنج دکن براستی جبو وان باورمندان ثواب و مکافاتک مزن هيا هم اوانین بروجا قیامت باور ناکن مجبو وان جي عذابك دلسوس آماده کریا و آگر دوجه هيا يا إلهي هيفيا مشتأبا هم لدنياي هم الآخرته تو مجموع تابعات البيتشونا قرآن جدا ودور نكي آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.